Kangira uti wiriwe waramutse bitewe n'aho ugiye uherereye, reka nguhe ikaze nanone, aho tuba tugenda tubana umunsi ku munsi n'ahandi tuba tugenda tubana ni hano kuri KGM, aho tuba tugenda turebera hamwe inkuru ziba zigiye zitandukanye ziba ziri kugenda ziba hirya no hino. Mu minsi yashize nibwo twarebeye inkuru hano kuri KGM, yari inkuru y'ibiganiro byari biri kugenda biba hagati ya Iran na Amerika y'uko intambara yabigiye kuba yagana ku musozo, ko Donald Trump we ubwo yari yatangaje avuga ko intambara yemeye agareka kujya mu bukwe bw'umuhungu we kugira habe hakorwa ibiganiro byashyira iyi ntambara ku musozo. Gusa ibyo biganiro twavuga ko nubwo byabaye Donald Trump na Israel Donald Trump yaje mu isura nshya, ashaka none washyiraho amananiza kandi ikibazo kiwe ibyo avuga ntabwo abavuga nk'usaba we abaza nk'utegeka. Rero hari ibyo yaje kuba avuga akagenda asaba mu gihe bitabonetse intambara idashobora guhagarara nk'uko yari yabivuze. Ntabwo intambara yaje kuba yahagarara, ejo bundi mu minsi itambutse yaje kuba yagaba ibitero bigera muri 3 kuri Iran. Yaje kuba yagaba ibitero bigera muri 3 muri Iran. Kimwe yaje kuba yakigaba aho drone za Iran zihagurukira zigiye kuba zarasa ku bikorwa bya Amerika biri hirya no hino. Ikindi gitero aza kuba yakirasa ku muhora wa Hormuz. Bo mu kwiregura bavuze ko impamvu yaje kuba yarasa aho hantu nkaho ku muhora wa Hormuz, yaje kuba yavuga ati impamvu twarashe twabonye Iran iri kugenda itega ibindi bisasu, mwagiye mubyumva ko Iran hari ibisasu yaje kuba yatega mu muhora wa Hormuz mu nyanja hasi. Abasesenguzi cyangwa n'abandi bagenda bagenda babisesengura bareba uko bimeze, bavuga ko byibuze ibisasu Iran yari yagiye itega mu mazi kugira Amerika iramutse ivuze ngo tugiye kubikuramo byasaba byibuze hagati y'amezi 2 n'amezi 3, ariko akenshi bakabagurisha ko ari amezi 3 byayisaba kugira ibikuremo. Amerika yo none uheza kuvuga ati impamvu twayirashe yari gutegura ibi, yari kugenda itega ibindi bisasu mu muhora wa Hormuz, kandi no mu gihe tuzi ko bya bindi na Amerika ubwayo idashobora kuba yabimara no mu munsi umwe cyangwa iminsi 2, mu rwego rwo kubashotora nyine yibireguye bavuga ko ari yo mpamvu. Ikindi gitero yavugaga ko ari cyo kugira ngo nyine birinde abasirikare be abe abarinda batere aho bari gutegura ibyo bitero bya Iran ni gutegura ibyo bitero. Baje kuba barasavuga ati impamvu twagiye tubikora ni ukugira ingabo zacu zibe ziri safe. Gusa Iran ntabwo yigeze ituza ngo iceceke, yaravuze ati ibi bintu ni ugurenga ku masezerano y'agahenge, ibi bintu mwakoze namwe tugomba kubishyura. Yavuze ko bagomba Iran, abayobozi ba Iran bavuze ko bagomba kwishyura Amerika. Nibyo byaje kuba bigenda biba ku munsi w'ejo. Iran yatangaje ko yagabye igitero ku birindiro bya gisirikare by'abanyamerika biri mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ivuga ko cyari igisubizo ku bitero bya Amerika biherutse kugabwa ku bikorwa bya gisirikare byayo hafi y'icyambu cya Bandari Abbas no mu muhora wa Hormuz. Nkuko nari mbigarutseho, aho niho ibitero bya Amerika byari byaje kuba byagenda byibanda. Umutwe w'ingabo zirinda ubutegetsi bwa Iran RGC wavuze ko igitero cyagabwe mu rukerera rwo kuri uyu wa kane saa 11:50 zo mu gihugu cya Iran. Ariko uyu mutwe RGC ntiwatangaje, ntabwo wigeze utangaza aho waba waje kuba warasa kuri icyo kigo Amerika, ikigo cya Amerika yaje kuba igenda irasa uko yaje kuba irasa ku kirindiro kuri bimwe mu birindiro bya Amerika. Ariko ntabwo uyu mutwe waje kuba ugenda ugaruka uvuga ati twarashe ikigo cya gisirikare kiri ahangaha cy'abanyamerika. Ntabwo yaje kuba igenda ibikomozaho, ariko we yaje uvuga ko yarashe. Iyi RGC yavuze ko Amerika niramuka ikomeje ubushotoranyi izahabwa igisubizo kirenzeho ku byo bazaba bo bagerageje kuba bakora. Mbere y'ibi Iran yashimangije Amerika kurenga ku masezerano y'agahenge yari amaze igihe gito atangiye kubahirizwa hagati y'impande zihanganye
hagati y'impande zihanganye mwa kariya karere bagiye baherereyemo. Amerika yari yagabye ibitero ku kigo cya gisirikare cya Iran ndetse inarasa drone enye zari hafi ya Hormuz, ivuga ko zari ziteje ikibazo ku ngabo zayo no ku bwikorezi bwo mu nyanja. Ni ya mato agenda anyura mu nyanja aba yagiye yikorera ibikomoka kuri peteroli. Amakuru atandukanye avuga ko Iran yarashe misile n'indege nto zitagira abapiloti zerekeza ku birindiro bya Amerika muri Kuwait. Gusa ubwirinzi bwa Kuwait n'ingabo za Amerika byaje kuba byazikumira mbere y'uko zigera ku ntego zari zatumwe izo drone, baza kuba bagenda babukumira. Kuwait yamaganye icyo gitero, ivuga ko cyabangamiye umutekano wayo n'ubusugire bw'igihugu cyabo. Uku gukozanyaho hagati ya Iran na Amerika kubaye mu gihe ibiganiro byo kugerageza guhagarika intambara bimaze amezi bikorerwa i Doha muri Qatar bikomeje kugenda bigura intege, nta kintu na gito cy'umusaruro biri kugenda bitanga. Perezida Donald Trump aherutse kuvuga ko Amerika izakomeza kurinda inyungu zayo n'ikorwa ry'ubucuruzi bunyura mu muhora wa Hormuz. Inzira bizanyuramo yose agomba kuzayikoresha. Igice kinini cya peteroli ikoreshwa hagati ku isi yose. Yavugaga ko nyine yagomba kuba yarinda inyungu za Amerika zinyura n'intuze na bimwe mu binyura mu muhora wa Hormuz, dore ko hanyura peteroli ikoreshwa ku isi hose. Igice kinini nyine niho kinyura cya peteroli igenda ikoreshwa ku isi hose. Donald Trump we yaje kuba avuga ko azigomba kurinda inyungu za Amerika icyo bizasaba cyose. Intambara hagati ya Iran na Amerika na Israel yatangiye gukaza umurego kuva muri Gashyantare 2026, aho impande zombi zakomeje kugabanaho ibitero bya misile, drone n'indege z'intambara, ibintu byatumye umutekano wo mu burasirazuba bwo hagati urushaho kugenda uba nabi. Gusa Amerika ntabwo ari abangaba yaje kuba ivuga ngo iragomeza itagetinge kuri Iran. Yaje no kuba yongeramo igihugu cya Oman, kuvuga kuko Oman yaje kuba igenda ishyigikira, Oman iri kuza kubigenda ishyigikira Iran, kuko Iran buriya Hormuz na Iran nibo basangiye uriya umuyoboro wari amazi nyine, iriya nzira ya Hormuz, igice kimwe kinyura kuri Iran ikindi kikanyura kuri Oman. Oman yaje kubigenda ishyigikira Iran, kuko Iran yarabaporopoje irababwira ati muradushyigikira hano tuzajya tuhasoresha, kuko iyi nyanja tuba dusoresha namwe ikoraho ku gihande cyanyu. Muri izi miliyoni ebyiri z'idolari bagenda bishyuza, baravuga ati muzajya mufataho angana uku nguku natwe dufateho umusoro uzajya ugenda usoreshwa hano, muzajya mugenda mufata umusoro ungana uku nguku natwe dufata uyu. Oman nayo iza kubigende ibyemera. Leta ya Donald Trump yaje avuga ati baramuka babyemeye turaza kubarasa cyangwa tubafatire ibihano by'ubukungu. Ubwo rero dutegereje kuba twaza kureba icyaza kuba cyakorwa, niba Oman iri buze kuba yagenda ifatirwa ibihano by'ubukungu cyangwa niba yaza kuba yaraswaho nk'uko Amerika yaje kuba yabitangaza. Ariko ibi ni ibintu bidashoboka, kuko n'intambara yaje kuba igenda isoza kuri Iran, nawe kuba yayivamo ni ibintu biri kugorana. Mu gihe iri gushaka kuba yayivamo nyine idatsinzwe biri kugorana. Rero niramuka noneho isoje intambara ku bihugu bibiri, biraza kuba noneho ari ibindi bibazo. Ibi bihugu bibiri Oman na Iran nibiza kuba byakishyira hamwe, biraza noneho kuba byagenda bikora ibintu bidasanzwe mwa kariya gace bagiye baherereyemo. Iyi nkuru rero yari igezweho muri aka kanya, yari iyo ngiyo. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe ngusaba kuba wakora subscribe, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi, nandi tuzajya tugenda tubana ni hano kuri KGE.